Ya kamet yang ikong nian si ratam, mat iwi kena ibarang sansanam ka arta iba katagi erika thaba. Lalap man saino nakawa kabagi ong kawa kepada jan nehu. Hadi malap ya kamet ke jongki bakila ngam jelap akate kawa. Kini baru anggut ke syong kisah apa moyong om Jepung. Mat kalami menen jan miet na yeng. Bakadu ya beli iki kilong apa ISBT moyong. Mat nadu ketika por macam malap isu iki. Mat deh hadu mendia mesngi lalap deki kena ke beli kwai. Syakati kawa bagi laper hasla Hadi malase kemet ke jungi lale ya ka forensik tas sakade ke jaka balara cha hospital nak taban le ya ka postmortem. Haduk menta baru kerang sa akalengo kai ke belajai kini arngut bakin poi sedu ke ke jaka baki poi sedu ke ni ke khap kemudian ra ya ke jungi yambriu ka bakhrau keleng ki bahing basamat ke juru nak kisnang kitau ke babun ki sa akalengo kai ke belajai kini ke arngut. Nak keleng juga pelik la ong bagi pala banyak tu nomor bagedang up ya ke report ke postmortem. Ini kejengja ka pasosan ai kini ke angot kala penkendit emtai ya kasenang mauyong Jepung hendai. Ika bawon ki pa iba jong keri hadin bikri kini kejengja lembag keresan social media.